Subuh maghrib musalla tapi ilmu terhasil cukup sakit sia-sia. Bertengan sahana mekri mesucihan subuh maghrib musalla tapi ilmu terhasil cukup sakit sia-sia. Bertengan sahana mekri mesucihan dalam jadi fanalili mufumana nyoge pun jauh del susah masalah rumah tangga lanjut tak ajaikan banyak hamba ilmu buta tuntun rijal kesempatan han megisah belum dunia tak udani kadro janji Rabbana